Nā, ko te rā whakahahaki tēnei i o tātou whakaaro ki te mate whakamomori he rā e aro nui ana kia aukatia taua tani whā kai tangata i o tātou hirikapo. Kua rewa i te kāwanatanga tā rātou rautaki hou e pā iti hoa i te kitea o tērā mate i Wainganui i a tātou. Me te mōhio iho, he kino ngā tatauranga mate whakamomori i tēnei whenua. Ka rea no kia pēnei rawa te teitei o ngā tatauranga, ko ngā rangatahi Māori tētahi rōpū e noho ana ki te kōtihi o aua tatauranga. Nei rā, Iruwere Rerekura. Ka whakatū te kāwanatanga i ngā ratonga mate hiningaro ki roto tonu i ngā hapori. We have 15,000 people who are coming to emergency departments who have mental health needs, and that is not the place for them to get the support they need, and nor is it early enough. So what we've committed to in the last budget is the rollout of primary mental health services in every community, no matter where you live, to get the help when you need it. E tautoko ana tēnei kai taunaki mate hiningaro I te rautaki hou a te kāwanatanga. This topic needs someone at the top, and it needs someone with mana, someone to show the people of New Zealand that we are all taking this office seriously. I ai ki ngā tatauranga, ko ngai Māori te rōpū e tino patu ana e te whakamōmori. Engari, hei tā King, e hara te whakamōmori I te ngārara whakahāwea tangata. I know how high it is in Māoridom. I don't need you to tell me how high it is in Māoridom. I live in Māoridom. I see it every day. Every day. What I'm saying is, let's stop this. Our kids are more important than your kids. They're all kids. Every life matters. Hioi ka whakatūria tētahi rōpū tohu Māori I roto I te tari ārai whakamōmori. These services need to be designed alongside those groups. People in the community know who, some of the people there who've been dealing with suicide know the people who are at risk and they know how to support them. Haunga rā te ingoa o te tari hou, hei tā King, kua māhue I te kāwanatanga, te āraitanga ma te whakamōmori. The crucial part that's not being funded is prevention. We're funding intervention and we're funding ambulances at the bottom of the cliff. We need to start funding fences at the top of the cliff, and that's education, normalising the fact that we all have problems. Engari hei tāna, mā te aroha tēnei ngārara, e patu. When my inner critic had me in my bedroom questioning everything, the thing that saved me was a friend who came in and reminded me that I was important in his life. He gave me my value back. So let's give everyone their value back and remind them that they're important people to us all. Let's connect. He taura tangata e kore e taia te whati. Iruwere Rerekura, te karere. Mena he tangata e mōhio ana koe e tika ana ki a whinatia atu, waia atu, a pātuhi atu rānei ki tēnei nama nei. Ka mutu he ratonga kore utu, he ratonga e tūwhera ana. Rua tekau mā whā haora ia te rā o te wiki no reira tahi whitu, toru whitu te nama hei whakapātu mā koutou, mā rānei mena he hoa o koutou o rānei e raruraru ana.